znači sam odlučio početi snimati novi serijal, sad mislim da će se zvati The Player Called Emenike, ali nisam sigurno ime za The Player Called Emenike, znači radi se o ovom tu liku Emenike, sad ću da vam pokažem, znači Manuel Emenike. Krenuo nas Emenike, znači 87. on igra u Fenerbahče Sport klubu Superliga Nigerije. On je znači 88 pace, 80 shooting, 76 dribbling, onako, a 83 physical, znači tu ćemo igrati u dvije utakmice i koliko golova damo, sad ću prvo da objašnjam, i koliko golova damo, znači sa njim, znači 1 gol 1k, a samo sa njim, 2 gola do 2k, i onda igračima skapamo njegovu Fenerbahče ekipu, znači sad tu, ovo je Jose sam snimio, a sad ćemo otvoriti 5 boružnih pekova za gol krim para od 400 i onda ćemo sklopiti ostatak ekipe, znači ovdje. Sad ćemo da otvorimo te boružene pekove. Znači idemo na prvi pek od 400 coinsa, otvara se pek i da vidimo, sad samo bilo kakvi igrači trebaju, znači nešto dobrim, neke igrače u peku. Ovo je čak i vredi nešto ljudi, ovo ima 90 pace, Futbol Liga 1, ovo je vredi, kako nas je ušlo puno dobro, sad jedno, Sane, kako puno dobrih igrača, ugovori, još 2 ugovora, kako ovo dobro pek. Znači za ovog lika ću još da proverim koliko košta. Znači ja smo ljudi, znači čak ovaj koji smo sad otvorili, možda tu je bilo 5 igrača, onog 6. ću provjeriti na transferi, znači možda još i 2 peka treba, nećemo 5, znači kad popunimo tih 10, eventualno sa rezervom, znači. Idemo drugi pek, brožine 400 coinsa, i ovom peku dobijemo, znači, tu neke igrače, ovaj iz druge engleske lige, Derby County, pošto znam njihov, Derby County u stvari. Znam njihov znak. Dobro, znači tu su još 3 igrača koja idu u Active Squad. Aha, okej. To je jedan. Drugi igrač. Sad dosta sporo igrice zbog ovog baga, znači moj kompjuter baš nije za neke kao ovakve igrice. Znači još 2 igrača koje imamo, znači to ću sad da pogledam. I sad imamo jedan problem, što nismo još golmana dobili, da mi brate nekog golmana, znači ovo postaje već haos, golmana nismo dobili. I da vidimo sada, Johnson neki, ovaj može da ide, ovo treba mu ECB, on treba, i ovaj RB mi isto treba, i ovaj crno, znači ovaj zazor pa je bio RB isto mi treba, ovo je već u drugoj ligi. Ovaj CM mi isto treba, još jedan samo. To je to. Znači ljudi, to je bilo to od ove ekipe, danas neću tu utakmicu samo ovako će se zove, znači Manuel Emenike. Koliko gola s njim dano, znači jedan gol to je 1k, neki igrač od 0 do 1000 coinsa. 2 gola od 0 do 2000 coinsa, 3 gola od 0 do 3000 i tako idemo koliko gola dana, što je to. Znači, ostavite like, subscribe ako se video svidio, ako nije dislike, bili se ljutiti, vidimo se u sljedećih klipa, tada pozdrav.